Reka rero tubasuhuze mwe mwese mudukurikiye tugarutse mu makuru yacu tugiye kugaruka ku bitero bikomeye cyane bibaye hariya ahitwa mu Rugezi ni mu misozi miremire. Turagaruka kuri situation iri muri Uvira, turebe noneho n'ibintu biri mu gihugu cy'u Burundi bikomeje kugenda bihindura isura. Ese Uvira yaba igiye guhura n'ikibazo gikomeye cyane giturutse mu Burundi? Ibyo byose turaza kubigarukaho tubyitseho turebe aho biva ndetse n'aho byerekeza. Ariko mbere yuko dutangira, kora subscribe, kora share, kora comment na like, hanyuma tujye dukomeza kwibanira kuri uyu muyoboro. Reka rero tutabatindiye, situation hariya iri muri Uvira reka tuba ariyo duheraho. Ariko mbere yuko tumanuka tujya muri Uvira, reka duhere mu misozi miremire. Mu misozi miremire ku isaha y'isa 11:20 z'igitondo cyo kuri uyu wa mbere, ni mu kanya nyine, hari drone y'ingabo za leta ya Kongo. Ariko ku rundi ruhande hari abantu bavuga yuko ari drone ngiturutse mu Burundi yagize gutya itera ibisasu ahitwa muri village ya Rugezi cyangwa mu mudugudu wa Rugezi, bikaba ngo byateje ibibazo cyangwa yahitanye abantu, inasenya ibintu. Kubu ngubu rero ikintu gihari nuko ibikomeje gukorwa byo kwica abanyamurenge hariya mu misozi miremire ya Minembwe bikozwe n'ingabo z'u Burundi zifatanyije n'ingabo za Kongo FARDC, bikomeje kugenda biba indi ngingo nyamukuru igarukwaho muri iyi minsi, nyuma y'uko ingingo y'ifatwa rya Uvira isa naho yamaze kubona igisubizo. Ubu noneho icwa ry'abaturage hariya mu misozi miremire ya Minembwe rikomeje kugenda rigarukwaho umunsi ku wundi. Maître Moise Nyarugabo rero uyu ni umwe mu bakunda gutangaza amakuru ya hariya, avuga ko ubu ngubu tuvugana ngo iyicwa ry'abanyamurenge ndetse n'ibyaha bakomeje kugenda bakorerwa birimo biragenda bifata indi ntera hariya mu misozi miremire. Ati by'umwihariko muri Minembwe ndetse n'ahandi hantu hakikije Minembwe. Ati rero mu by'ukuri ntabwo ari ibintu bishya, ahubwo ni ibintu bikomeje kugenda bikaza umurego. Ati ibi bintu nibikomeza kugenda bicecekwa, bikomeza kugenda bitavugwa, urumva, ati mu by'ukuri nta gihe cyo guta gihari, hazabaho uburyo bwo gushaka uko ibi bintu bihagarikwa cyangwa ibikorwa bya kinyamaswa bihagarikwa, kandi nta gusaba pardon mu guhagarika ibi bintu. Ati abatanga amategeko, abakora ibi bikorwa ndetse n'ababiyobora, ati kimwe n'ibibuga by'indege, ati bihagurukiraho izi mashini zijya gukora ubwicanyi, ati cyangwa ati abangaba bose bagomba kuzabazwa ibi bikorwa birimo kugenda bikorwa byo kwica abaturage b'abanyamurenge hariya muri Minembwe. Ayo niyo makuru avugwa mu Minembwe. Reka noneho tugiye muri Uvira. Uvira noneho ubu ngubu ikintu kivugwaho yo nuko hari imirwano ikomeye cyane irimo yerekeza hariya mu marembo ya Fizi. Noneho ubu iyi mirwano ni AFC M23 ndetse na Wazalendo. Iyi mirwano rero noneho ukuntu imeze nuko M23 ndetse na za Wazalendo muri teritwari ya Uvira mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo habaye imirwano ikomeye cyane. Iyo mirwano ikaba irimo yerekeza neza mu marembo ya Uvira. Iyi mirwano yatangira ahitwa Irwanga, ni umujyi uherereye ku muhanda uhuza Uvira ndetse na Fizi, abantu barahazi. Uyu kuri uyu muhanda uhuza Uvira na Fizi no habaye imirwano hagati ya M23 na Wazalendo. Iki ngiki kikaba ari igice kimaze imyaka myinshi cyaratewe n'amazi y'ikiyaga cya Tanganyika hano Irwanga. Ahagana saa 6 z'amanywa rero ejo nibwo iyi mirwano yagize gutya yimukira ahitwa Imakobora ya mbere, akaba ari umudugudu wa nyuma wa teritwari ya Uvira uhana imbibi na teritwari ya Fizi. Urumva ko M23 yamaze kugera ku mpera za teritwari ya Uvira, ikaba ndetse irimo ireba imbere yayo teritwari ya Fizi, ndetse ngo bivugwa ko mu masegonda makeya M23 ishobora kuza kuba yakwinjira hano muri Fizi. Andi makuru yatoroka muri ako gace avuga ko ngo imirwano yaberaga mu gice cya Rwanga ihuza Wazalendo na M23 noneho ngo yimutse ikagenda ikagira Makobora ya mbere. Makobora ya mbere akaba ari umudugudu rero, ni ukuvuga ngo
iyi midugudu uvuye muri Uvira neza neza uhita winjira ngaha Makobora, ugahita winjira muri Fizi. Abantu rero ngo ma 23 ngo bakaba bamaze kugera ahangaha kuri muri Makobora ya mbere, kandi ngo barimo barahangana na Wazalendo. Nkuko rero aya makuru bitangaza, abarwanyi ba Wazalendo cyane cyane imitwe ifitanye isano na Yakutumba na Makanaki, ngo nabo bari muri Makobora ya kabiri, bo niho bageze, mu gihe ma 23 yo iri muri Makobora ya mbere. Birero ngo bikaba byatangiye gutera abaturage igishyika hara muri Fizi, bibaza bati ibi bintu turaza kubivamo dute, turaruvaruka dute. Nabo bakabibaza bati ese intambara yabitugezeho bimeze bite, byifashe bite. Ubu rero nicyo kintu kirimo kuvugwa muri Uvira, ariko reka twambuke tuve muri Uvira turebe. Hari amakuru arimo guturuka mu gihugu cy'u Burundi, agara no mu bice nyine bya Kongo hari hafi muri za Uvira. Aya makuru arimo aremeza ikintu gikomeye, arimo aremeza ko hari abasirikare n'abarwanyi ba Wazalendo bose hamwe bagera ku bantu 2,000 bamaze kwambuka bava mu Burundi, nako bava muri Uvira berekeza mu gihugu cy'u Burundi. Nukuvuga ngo numubare ushobora kuburuta uyu nguyu, kuko nukuvuga ngo nko ku itariki 10 z'ukwezi kwa 12 nibwo yabarurwaga abantu 2,000, ariko noneho birashoboka yuko ngo uyu mubare ushobora kuburenze. FARDC na Wazalendo barenga 2,000 bamaze kwinjira mu gihugu cy'u Burundi. Hari kandi n'abandi barwanye bari kwinjira mu Burundi muri komine ya Rumonge baciye mu kiyaga cya Tanganyika. Hagati aho hari amakuru yandi avuga ko ubuyobozi bwo muri aka gace bwategetse abahatuye ko ntawemerewe gukodesha inzu muri abo bose bari kuva muri Kongo, ndetse ubu ngo ubuyobozi buvuga ko ejo bundi kuwa gatandatu hari abantu 700 bitwaje intwaro bavuye muri Kongo bageze muri ako gace. Umubare munini w'abo bantu rero bava muri Kongo basanga bafite intwaro, abandi nabo bakaza bashaka uko bacumbikirwa. Uyu mubare kandi watumye ubuyobozi bw'u Burundi butangira kwibaza uko buzita kuri aba bantu no kumenya niba bose bagenzwa na kamwe. Muri yo ngibi bivugwa rero, ku rundi ruhande hari amakuru avuga ko hari ingabo nyinshi z'u Burundi zamaze kwegerezwa umupaka wabwo n'u Rwanda. Bikavugwa ko nuko bahambuka abantu bo Wazalendo n'aba FARDC ngo baba bagiye gutanga renfort cyangwa gutanga support kugira ngo hategurwe ngo igitero harimo ikizaturuka mu gihugu cy'u Burundi, cyangwa bazataka baturutse ku mipaka y'u Burundi bihana n'u Rwanda ndetse na Kongo. Noneho abandi ngo bakaba baturuka muri Tanganyika bakagaba igitero kuri 23 bakayisigira inzira imwe yonyine yo kunyura Kamanyora ihunga, bakavuga ko ngo izahungira mu Rwanda. Nuko ngo barimo kugenda babitegura. Iki kintu rero kikaba gikomeje nacyo kugenda kivugwa ahanini mu buryo butandukanye. Nukuvuga ngo umubare ugaragara w'ingabo z'u Burundi wamaze kwegeranywa cyane cyane mu bice bya Gasenyi, Nemba muri komine ya Busoni mu ntara ya Butanyerera iri mu majyaruguru y'u Burundi. Ahangaha niho ingabo nyinshi zashyizwe. Amajyaruguru iki gihugu akora ku majyepfo y'u Rwanda n'igice cy'uburasirazuba hari muri za Bugesera. Ababirebera hafi bakavuga ko ibyo byakozwe mu rwego rwo gukumira ko u Rwanda rwatera u Burundi, ikintu u Rwanda ruvuga ko rutazakora kuko nta mpamvu yabyo. Ni nkuko nyine berutse gutangazwa na ambasaderi w'u Rwanda mu muryango w'abibumbye, uyu nguyu ni Martin Ngoga, niwe wavuze ati twe nta kintu tubona, nta mpamvu tubona yatuma haba intambara hagati y'u Rwanda n'u Burundi. Iyo ngiyo nta kintu yabivuze, ntari mpamvu tubona yatuma ibaho. Ariko kuba izo Wazalendo na FARDC zirimo kwambuka zikagabwa intebe mu Burundi ni ikindi kintu umuntu yareba. Ese ntago biri muri wa mushinga wa miliyoni 500 nako 750 zigiye kwifashishwa mu kwigarurira Uvira? Reka tubihanga amaso. Hagati ngaho Perezida Felix Tshisekedi yagira uruzinduko rw'akazi i Rwanda muri Angola. Amakuru akavuga ko yahagenzwaga no kuzahura ibiganiro bya Rwanda, gahunda ya diplomasi igamije kugarura amahoro mu burasirazuba bwa Kongo. Ariko se i Rwanda nibavuyeyo ntibageze Doha. Ikinyamakuru Le Potentiel
kivuga ko uruzinduko rwa Tshisekedi rwari rugamije gushimangira ibikorwa by'ubuhuza mu karere mu gihe amakimbirane hagati ya leta ye na M23 akomeje muri Kivu zombi. Andi makuru akavuga ko Tshisekedi hari Rwanda ahuriye na mugenzi we wa Angola Joao Lourenço kugira ngo baganire ku bibazo by'inyungu ibihugu byabo bihuriyeho. Ibi birimo gushimangira ubufatanye hagati ya Kinshasa na Rwanda ndetse n'ibibazo by'akarere bifitanye isano n'amahoro n'umutekano muri Afurika yo hagati. Tshisekedi rero yagiye muri Angola nyuma y'iminsi mike hemejwe amasezerano y'amahoro hagati ya Kongo Kinshasa n'u Rwanda mu muhango wabereye i Washington, ndetse na perezida wa Angola yari ahari Joao Lourenço ari nawe uyoboye African Union ubu ngubu, nawe yari yatumiwe yabaye umuhamya w'ayo masezerano. Akaba rero mu by'ukuri kujyayo hari n'abandi babihuza no kuvuga ngo Tshisekedi yabagiye gushaka support y'ingabo zo kumufasha, kuko ngo ikintu kiryamyeho ubu ngubu nuko M23 igomba gutsindwa kandi igatsindwa mu buryo bwa gisirikare, apana uburyo bwa diplomasi, igatsindwa mu buryo bwa gisirikare. Niko we akomeza kugenda abivuga. Ibi rero bikaba ari ibintu mu by'ukuri bikomeje kugenda bigarukwaho. Hagati aho ngaho ndumva tudatinze twareba n'uyu mudepite witwa Willy Mishiki uri mu bahawe kuyobora abarwanyi b'inyeshyamba za Wazalendo. Akaba yaratangaje ko mu minsi 18 iri imbere izo nyeshyamba zigomba kuba zisubije umujyi wa Uvira, hanyuma intambara ibera muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ikerekezwa ku Rwanda. Uyu mudepite uhagarariye teritwari ya Walikale akabarizwa mu ihuriro Union Sacrée pour la Nation riyoboye RDC yatangaje ibyo mu mugambi kwa gatandatu. Mu mashusho ye yakwirakwiye ku mbuga nkoranyambaga yumvikanye agira ati uyu munsi turi imitwe 250, ibaze buri mutwe utanze abagabo 50 bari seriye. Murumva twabatungana gute? Operation uyu munsi ni ukwerekeza intambara yo muri Kongo mu Rwanda. Iyi niyo mission ya mbere. Uyu munsi turi kwa gatandatu, twavuga ko mu minsi 18 iri imbere tugomba kwisubiza Uvira, hanyuma tugasubiza intambara iyo yaturutse. Mishiki yavuze ko uwari umukuru w'abanyekongo ndetse ko badakeneye ubufasha bw'uwari we wese, yaba abanyamerika cyangwa abashinwa, mbere yo kunga amati gahunda yacu nitarogowa tuzaba turi mu Rwanda mu gihe kitarenze ibyumweru 3. Uyu mugabo yavuze ko nibagera mu Rwanda abanyarwanda bari muri Uvira, Rubero, Masisi na Goma nta ndi mahitamo bazagira usibye gutahuka iwabo. Uyu kandi yasabye Perezida Tshisekedi akanaba umugabo w'ikirenga wa Wazalendo kubaherekeza mu rugendo bateganya gutangira. Ibintu birakomeye. Ibi rero byo kuba ngo Wazalendo yaba yinjiye mu Rwanda mu minsi 18 nibyo umudepite Willy Mishiki yatangaje, ariko ku rundi ruhande ntawabura kumubwira ko ibingibi ari kwikirigita agaseka. Ibingibi bigoye cyane nko kwinjiza ingamiya mu mwenge w'urushinge. Reka rero tutabatindiye bakunzi bacu tubashimire kuba mwabanye natwe. Reka dukomeze tubategurira andi makuru turi kugenda tubagezaho buri kanya.